tell where the journey will end, but I know where to start. Tell me I'm too young to understand. Say I'm caught up in a dream. Well, I will pass me by if I don't open up my heart. That's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. I try carrying the weight of the world, but I only have 2 hands. Hope I get a chance to travel the world. I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is a prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was fighting myself and I didn't know
ongi etorriak Eusko Irratira. Eusko Irratia. Eusko Irratia. Eusko Irratia. Beste egun bat, Javi eta Itxasorekin. Ongi etorriak. Gaurkoan, Eibarren gaude, ez da Itxaso? Bai, Eibarren gaude. Baina gaurkoan, estatuko hiririk zatarrenetarikoan dagoen gauzarik ederrenari buruz hitz egingo dugu. Ederrena. Ah, bai, txonta. Ai, ez Javi, ez duzu bate ematen inoiz. Entzule agurgarriak, ez gatoz txontari buruz hitz egitera. Gaur, Eibarko koro gazteari buruz arituko gara. Ah, telebistan ikusi nituen. Oh, happy day. Ai, mutiko, hori orain dela 10 urte izan zen. Bueno, Itxaso, orain bromak aparte. Urren gorduan zehar, Eibarko koro gaztearen ibilbideari buruz hitz egingo dugu. Nola ez, Javi, ibilbide guztiak bezala, honek ere hasiera bat dauka. Dena, Elena Martinekin hasi zen. Musika maitatzen zuen Eibarko neskatxa bat. Javi? Itxaso. Javi? Hoy es 20 de noviembre de 1975. Así ha comunicado hace unos instantes el presidente del gobierno Carlos Arias Navarro la muerte del generalísimo Francisco Franco. Españoles, Franco ha muerto. Qué poco significan las palabras. Si cuando... Mais qu'est-ce que c'est ça alors? Ce n'est pas, ça va plus. A ver, pequeña, ¿cómo te llamas tú? Elena Martín. ¡Oh, Dios mío, Elena Martín, mis amores! No insistas más, no insistas. Alors, vete para atrás, ¿eh? Y desde luego, que no se te ocurra nunca dirigir un coro. ¡Ay, por Dios! A la posición. Poco significan las palabras. Si cuando sopla el viento se las lleva tras él. Y quedan solamente los recuerdos. Promesas que volaron y no pueden volver. Vive siempre con ilusión. Si cada día tiene diferente color. Porque todo llega a su fin. Después de un día triste nace otro feliz. Buscando en el baúl de los recuerdos. Cualquier tiempo pasado nos parece mejor. Volver la vista atrás es bueno a veces. Mirar hacia adelante es vivir sin temor. Los recuerdos con el pasado. Cuando queda tanto por andar. Buscando en el baúl de los recuerdos. Cualquier tiempo pasado nos parece mejor. Volver la vista atrás es bueno a veces. Mirar hacia adelante es vivir sin temor. Cada día tiene diferente color. Después de un día triste nace otro mejor. Gaurko egunean, 2010ko apirilaren 26an, oso egun garrantzitsua da Eibarko herriarentzat. Elena Martinen esku dagoen koro berriak,
O Happy Day saioan parte hartuko du, EITBek sortutako koro lehiaketa. Herri osoa beraiekin dago. Udaletxearen partetik, Untzaga plazan pantaila handi bat jarriko da, auzokideak bildu eta denok batera ikusteko. Telesaioaren azken atalean, Eibarko koro gazteak Hit the Road Jack abestia antzestu du. Naiz eta epaileek ez dieten lehenengo postua eman, esan beharra dago talderik gogokoenaren saria jaso dutela ikusleen mezu eta deiei esker. Argi dago desadostasun handia egon dela, baina ikusleen irizpidea guztiz baliozkoa izan da. Heldu da eguna, bai! O Happy Dayren final nagusiaren eguna iritsi da eta hementxe gaude eta laizter hasiko da programa. Eta gaur, O Happy Dayko bigarren edizio honek izango duen irabazlea zein den jakingo dugu. Jakina, nire ondoan protagonistak, Eibar, Astigarraga, Mallabia, Eibarreragoaz Eider Kondek, Gabon Eibar, Gabon Eibar, hortxe daude, Eider Konde, zemoduz! Jarraitzaileen jarrera ikaragarria da, orain ikusiko dugu, oraingo harreran, lehengoan egin zuten festan, harrera festa izan zen. Taldeo, tambietorriak, zer bezala joango gara. Lako harrera ez duen espero, ikaragarria izan da.
Arratsaldeon, eta ongitorriak, Eibarko udalak, eta noski, Eibarko jendeak, ziduzu, ez daukagu zalantzari, irabaziko duzuela. Benetan eskerrik asko. Hau ahazte zeina da. Nik uste gaztien artean eta oso ospetsu bihurtu dela bai. Honek animo guztiak ematen dizkigu eta benetan aportodakoak. Ez dugu irabazten, jende guzti honen maitasuna eramaten dugu gure etxeetara. Aupa Eibar! To pack my things and go. Now ever listen, baby, don't treat me this way. Be back on my don't care if you do, cause misunderstood. You got no man, you say no good. I guess if you say so, pack my things and go. ko azaroaren 20 da. Gaur Eibarko koro gazteak bere lehen musikala aurkezten du Koliseo antzokian. Bertan, musikarekiko duten pasioa eta antzeslanaren nahasketa islatu dute. Antzeslan hau 80. hamarkadan kokatzen da. Eibarko enpresa bat ixteko arriskuan dago, luxuzko etxebizitza berriak eraiki nahi dituztelako. Langileek enpresaren errentagarritasuna aldarrikatzen dute eta irtenbide bat bilatzen dute langabeziaren mehatxuaren aurrean. Musikal honek eibartarren espiritua islatzen du. Enpresa aurrera ateratzeko langileak edozer egiteko prest daude. Eta, kasu honetan, behar den dirua kontzertuak emanez lortu nahi dute.
eta beti gora forjaria, langiletzen ez oso da maikunaria. Lurpera beti nagusia, ez digute egingo nahi dute guztia. Ez badigute ematen arrazoia guri, ez badigute ematen behar legetonki. Emango diogu gure fabrikari, eta nagusiaren etxe guztiari. Baina, zergaitik zaudetain lasai? Bastirala helako! Baina gure enpresa pikutara doa. Niri oso ideia ona iruditzen zait, musikal bat egin eta kooperatiba bat sortzea dirua lortzeko. Baina... Balduzue zerbait aurreztuta? Nik 10.000 peseta ditut. 10.000 peseta? Horren beste izango banu? Miren, zuk zema dukazu. Hala ere horrekin ez dugu nahikorik izango. Ez dakiz pentsatuko duzuen, baina daukagunarekin eta lortu dezakegunarekin ere ez ditugu 10 milioi peseta lortuko. Diruak ez du zoriontasuna emango, baina oso ondo etorriko litzaiguke. Arrateko amak soilik lagun gaitzake orain. Laguno, hau amaiera izan liteke. Ai, arrateko ama, lagundu mesedes! In my dreams, I have a plan. If I
2018ko maiatzan gaude oraingoan. Eibarko Trio Medianoche musika taldeak bere musika entzunaraziko du berriro datozen hilabeteetan Euskal Herriko hainbat tokitara eramango dituen kontzertu sorta batekin. Lehenengo hitzordua datorren astean izango da. Pedro Bartra, Fernando Aguilera eta Jesus Mari Bastidaren kantuak Eibarren entzuna ahal izango dira San Juan jaien bezperan. Beraz, emanaldia ikainaren 22an izango da Untzaga plazan. Gainera, gauerdiko hirukoteak herriko beste talde batzuk izango ditu lagun. Horien artean, Eibarko Koro Gaztea, gaua freskotasunez eta gaztetasunez beteko duena. Cuando se me pierden las salidas.
walking for the minute, night and day. And I never lost meaning or sleep and worry about the way things might happen. People turning, round and people burning, rolling, rolling, rolling on the river. Rolling, rolling, rolling on the river. Ba-da-ba, 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 ba-da-da-da. Come down to the river, but you gotta find some people live. You don't have to worry, 'cause you don't have the money. People on the river are happy to give. People turning, round and people burning, rolling, rolling, rolling on the river. Rolling, rolling, rolling on the river. Turning proud and keep on running. Rolling, rolling, rolling on the river. Rolling, rolling, rolling on the river. ko urtarriak 13an gaude. Antzesle eta aktore batez osatutako antzerki konpainia amateur bateko kide bakarrak, beren pieza txikiak praktikatzen ari dira publikoaren txaloekin amestuz. Eta aldi berean, estenatoki bati aurre egiteko beldurrak kudeatuz. Bere testuen saiakeren eta saiakeren artean, antzerkiarekiko maitasuna eta estenatokietara igotzeko grinaren jatorria agertzen dira. Los teloneros del chocolate umore eta musikaz beteriko ikuskizuna da, baita antzerkiarekiko maitasuna eta Eibarrekiko maitasuna adierazten duena ere. Rol nagusiak Maite Lorenzo eta Juan Makano Larrez Teatroko kideek antzesten dituzte. Karmele Etxeberria aktoreak eta Eibarko koro gazteak ere parte hartuko dute. Barreak, musika, dantzak, zer gehiago espero genezake? Sí, es el día de la boda y no estoy nada nervioso. Bueno, un poquito. Tenemos que ir perfectos hoy, porque ahí quedará el recuerdo para toda la vida. Un recuerdo en forma de álbum de fotos. ¿Hay algo más entrañable que el álbum de fotos de tu boda? A mí es que me emocionan esas imágenes que son como fotos robadas en las que una pareja se mira a los ojos y parece que se está diciendo: te amo, mi amor, y no necesito nada más. ¿Y qué decir de las fotos con familiares y amigos? Es tan bonito verlas de vez en cuando, recuperar las anécdotas del banquete. Ah, ¿y qué decir del vídeo de la boda? El vídeo de la boda. Un documento histórico en el que se nos ve tan guapos, tan jóvenes, tan llenos de luz y bailando. ¿A qué digo yo bailando? Flotando al ritmo del Danubio azul, como el emperador Francisco José y su amada Sisi.
es aprender primero a mover un pie y después el otro para no desentonar. Pensar demasiado no hace falta, hay que dejarse llevar y acordarse siempre de ir siguiendo el compás. Elegir bien con quién bailas es fundamental, aunque bailar solo no se te debe dar mal. No hay que darse nunca por vencido, no está bien visto parar, que vivir es parecido a bailar un vals. Que vivir es parecido a bailar un vals. Bailar un vals, un vals, bailar un vals, un vals. Un hermoso 3x4 de esos que se bailan con la tontería, tan difícil, tan fácil como la vida, yo quiero bailar. Un hermoso 3x4 de esos que se bailan con la tontería, tan difícil, tan fácil como la vida, yo quiero bailar. Es mejor que lo disfrutes que lo hagas bien. Y no hay que tenerle miedo a eso de fallar. No hay que saber pronunciar Tchaikovsky ni estudiar física cuántica, ni hay que ser un bailarín profesional. No hay que llevar puesto un smoking. Ni rezarles a las ánimas, tan solo hay que echarle ganas y bailar. Bailar un vals, un vals, bailar un vals, un vals. Un hermoso 3x4 de esos que se bailan con la tontería, tan difícil, tan fácil como la vida, yo quiero bailar. Un hermoso 3x4 de esos que se bailan con la tontería, tan difícil, tan fácil como la vida, yo quiero bailar. Tan fácil como la vida, yo quiero bailar. Si hay un momento patético en una boda, ese es el momento de bailar el vals. Venga, no me jodas. Ahí, atiborrada a croquetas y con unas pintas que no volverás a llevar jamás en tu puñetera vida. Y menos mal que no se ha puesto de moda el reggaetón nupcial, porque si no sería para tirarse del campanario de San Andrés. Es horroroso. Es maravilloso. Voy a casarme con la mujer que adoro y en presencia de la gente que me quiere, con mi familia, con mis tías, con las que ella ha congeniado también. Sus tías, las hermanas de su madre, las de Chonta. Son dos arpías de mucho cuidado. Son como unas viejas del visillo pero con pistola. Perfectas para hacer una película de Stephen King, que a mí me da miedo solo mirarlas. Es que se me ponen los pelos de punta. Pero con quien ha congeniado bien de verdad es con mi hermana. Son almas gemelas, uña y carne. Ay, efectivamente. Señoras y señores, me ha tocado en suerte la cuñada más petarda de Euskadi. Es una choni con ínfulas de diosa, que va de bloguera a la tía y está más desfasada que un mantón de Manila. Para ella todas somos unas ridículas y no vestimos bien, menos ella. Es que no quiero ni saber lo que andará diciendo por ahí de mí. Da gusto verlas. ¿Y qué voy a decir de mis amigos? Mis amigos siempre me dicen, vaya suerte que tienes, gañán, vaya chavala que te llevas. Me envidian y lo entiendo. Son sus amigos, esa cuadrilla de feos. Es que me tienen una envidia que no me pueden ver. Cuando estamos con ellos, en raras ocasiones, me siento como una intrusa que está ahí para cortarles el rollo. Es que me ignoran. Bueno, y cuando no me ignoran es peor, porque es que intentan ridiculizarme. Es que desde luego con ellos no hay ningún buen rollo. Tienen un rollo estupendo con ella. Menos mal que no soy celoso, porque yo estoy seguro de que si nuestra relación no fuera bien, se la rifarían. ¡Ay! Qué pocas ganas de boda tengo. Bueno, menos mal que me voy a casar con el mejor de la cuadrilla, pues no hay color. Y por cierto, que ya estamos preparando el viaje de bodas, que nos vamos a recorrer la ruta 66. Sí, con un Ford Mustang descapotable. ¡Guau! ¡Qué aventura nos espera!
Ever since currently you've been hanging right is young. I've been trying to quit, but now you finally got a pine. No, I don't have to dream, and I will tell you what to do. I guess he doesn't live by only rock and roll and blues. Gaur 2019ko apirilaren 9 da. Eibarko koro gazteak jadanik 10 urte bete ditu. Zehaskar pasatzen dan denbora. Atzo bertan sortutako koroa dela dirudi. Hainbeste urte emozioz beterik, tristura, lan, zein posarekin. Beno, Eibarko koro gazteak 10 urte horiek ospatzeko EKG 10. urte hurrena izenpean emango du kontzertu berezi bat. Gaur egun, korua osatzen duten kideek bakarka, binaka, irunaka eta taldeka egindako abestiak interpretatuko dituzte. Pare bat sorpresatxo ere egongo dira, dirudienez, ohiko kide batzuen parte hartzea espero da. Kaixo, gu Eibarko koru gaztea gara. Kontzertu hau koruaren 10. urteurrena ospatzeko egin dugu. Horrela, korua ezagutzeaz aparte, bakoitza pertsonalki ezagutzeko aukeri aukiko dozuelako. Kontzertu honek formatu ezberdina izango du. Denontzako oso berezia da. Gure lehenengo kontzertu propisua izango da. Taldeka, binaka eta banakako abestiak egingo ditugu. Gainera, zuzeneko musikaz gozatuko duzue. Gustauko jatzuerakoan. Gogoratu mobiak itzaltzen. Gozatu. Con el dedo, susurra a mis espaldas y a mí me importa un bledo. ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño. Yo sé que me critican, me consta que me odian. La envidia les corroe, mi vida les agobia. ¿Qué más le da? Yo no tengo la culpa. Mi circunstancia les insulta. Mi destino es el que yo decido, el que yo elijo para mí. ¿A quién le importa lo que yo haga? Lo que yo haga, lo que
Quizá la culpa es mía por no seguir la norma y es demasiado tarde para cambiar ahora. Me mantendré firme en mis convicciones, reforzaré mis posiciones. Mi destino es el que yo decido, el que yo elijo para mí. ko irailaren 16an gaude. EKG telebistan agertuko da gaur. Bai, ondo entzun duzue. Eibarko koro ezagunak EITBek koruei buruz sortu berri duen programan parte hartuko du. Telesaioak ahotsak du izena. Aurkezlea Julian Jantzi da eta bere alboan Ibai abeslea egongo da epai gisa. Emozioz beteriko programa izatea espero dugu. Koruak 3 abesti aurkezten ditu. Lehena, parranda hutsa, la felicidad. Bigarrena, lasaiagoa eta hunkigarria, bihotz. Eta amaitzeko klasikazo bat, Don't Stop Me Now. Pam, para, 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 para. Baina ez nago seguru argi daukazuten ze programa taratuak ezareten. Programa honetan koruak nahi ditugu. Eta egia esan, nik ez dut koru bat ikusi. Oso pozik nago nire koroarekin, benetan. Nik uste koralagoa izan dela. Dudarik gabe. Eta eraberan ez duzute zuen nortasun hori galdu. Esaidazu bihotz, zein isiltasuna aitorrez inotan, ahaztu nuen bihotz, naizena oroitara
egidazu bihotz, izan nintzen umeaz, bizitzaren segadez, ezer etzekienaz, maitatua besterik, izan nahi ez ko martxoaren 14 da gaur, betirako gogoan izango dugun data. Mundu osoa paralizatu duen pandemiak estatu osoa etxean utzi du, 40 aldian. Hori dela eta mundu guztiko kultur emanaldiak bertan behera geratu dira. Hauen artean, Eibarko Koro Gazteak apirilaren 25ean aurkeztu behar zuen musikala. Beraz, abesbatzak jarraibide berriak izan arte, ikuskizuna mugarik gabe atzeratu behar izan du. Musikala 60. hamarkadan kokatua dago, eta ahotsuenaren bilaketan Eibarko gazte batzuk bildu eta lehiaketa batera abiatuko ditu. Hauek bi taldetan daude banatuta. Batzuk EKG galerietako saltzaileak dira, hiriko moda establezimendu garrantzitsuena. Besteak berriz botere ekonomiko handiena duten bezeroen parte dira. Gerra garaiko iturek osatutako gizarte batean kokatuta, ezberdintasun sozialek eta ospea lortzeko nahiekin. Magia eta batez ere musikaz betetako ikuskizun bat eskaini behar ziguten. Hona hemen aurrerapen txiki bat. Buenos días. 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 It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do
what you wanna do. Why can't this crazy love be more? It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, 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 I don't want you to be no slave. I don't want you to work all day. But I want you to be true. And I just wanna make love to you. Love to you. Ooh, love to you. All I want to do is wash your clothes. I don't want to keep you indoors. There is nothing for you to do but keep me making love to you. Love to you. Ooh, love to you. And I can tell by the way you walk that walk. I can hear by the way you talk that talk. I can know by the way you treat your girl that I can give you all the loving in the whole wide world. I want you to do is make your Javier Gardoki, Josefina Solozabal, Aurelio Legarreta, Catalina Arrieta, María Luz Guerro, Aguirre Amabi Urte, Francisco Aralucea, Escato Herreba, Guernica. Regina Lama, una identifica ezina, Aurelia Candes López, Clara Zaldunbide, Gorputzatiak, hermana Basabe Orman, Etxea Telesforo, Eliero Arrutia. Yeah.
2021 bateko uztailaren 9 da gaur. Eibarko Koro Gazteak bere kabuz kontzertu oso berezia emango du Eibarko Txantxazelai plazan. Koruak ez dio abesteari utzi nahi. Horregatik, beraiek zerotik sortutako kontzertu bat egitea lortu dute. Edozein oztoporen aurrean, abesten jarraituko dutela ilusioz aldarrikatuz. Kontzertu honetako formatua, orain dela 2 urte, 10. urteurrenarengatik egin zenaren antzekoa izango da. Bakarlariak, bikoteak, taldeak, danetarik egongo da. Emozioz betetako eguna, baita festa eguna.
Nola esan, foku azpian duela nere burua ikusten jende horrean anima hortik jaurtitzen. Bizitza bakarra da ezer berririk Zita egin nahi baduzu Goretzela tokira Aitak egunero Galde guztia zer ikasiko duzu gero eta nik Erantzunik Nola esan Munduari bira eman nahi niola Irezurra huetik ikusi Joli bakan izle Bizitza bakarra da ezer berrik Egan egin nahi baduzu Hain egin izan azken Pianuan, zuzendaritzan, Elena Martín! Gitarran, Erik! Bajuan, Josue! Eta baterian, Nekade!
Kaixo koro! Ez daki zer esan momentu honetan, baina benetan izan zarete nire bizitzaren parte, zuetako bakoitza. Eskerrik asko benetan, zuen lanagatik, konpromisoagatik, eta lo que he visto en cada uno de vosotros me ha ayudado y me ha enseñado en cada una de las canciones que hemos hecho, de los espectáculos, de los conciertos, y habéis sido realmente parte de mi formación musical. Benetan eskerrik asko, eta hemendik aurrera, askoz gehiago, askoz hobeto. ¡Mua! Bueno, Elena, bideo hau zuretzat egiten dugu, zu eskertzeko. Eskerrik asko Elena talde hau sortzeagatik. Kaixo Elena, txikitatik ezagutzen nauzu eta zuk sartu ninduzu musikan, eta hori niretzat egin didazun ekarpenik politena izan da. Eskerrik asko. Bueno, Elena, zer esan zuri, izan zara nire itxasargia, koroan sartu nintzenetik zu izan zara konfidantza eta indar hori emandoztan pertsona nagusisa, edo bai, nire referentia, orduan eskerrak eman nahi dutzu zuri, eta beti eruango zaitxu nire bihotzean. Elena, eskerrik asko zuk egin dozun guztiagatik. Zure bizitza musikala dedikaztu dozu eta horregatxik hemen gaude, ospatzen y pasándolo de locos como nunca, eta zu gazi zenuen familia polita hau, eta eskerrik asko. Bueno, Elena, izugarrizko musika irakaslea izateaz aparte, ausarte izaten lagundu didazu, eta izugarrizko eredua zara, eta mila esker. Zuri esker, nire bizitza oso alaia izan da. Lehenik eta mila esker, zuri esker familia bat osatu dugula ikusi dut, nahiz eta kanpotarra izan ongi etorri polit bat egin zeinean, eta zuri esker dena posible. Eskerrik asko. Koru hau familia bat bezalakoa da niretzat, beti itxaropena eta lasaitasuna transmititzen diguzu, eta zu ezagutzeak bizitzak eman alzidan oparirik politena da, eta benetan eskertzen dizut. Niretzat, Elena, musikarekin jarretzeko euskarri bat izan da, eta ilusioz beteriko pertsona bat da. Eskerrik asko, Elena, bide honetan zehar nirekin egoteagaitik eta musikari buruz dakidan guztia erakusteagaitik. Eskerrik asko, Elena, zeuk hartu ninduzun musikaren munduan, eta, zer esanik ez, eskerrik asko eman diazun denboratik eta erakutsi diazun guztiagatik. Bueno, Elena, eskerrik asko gustatzen zai kantatzia eta zu gabe imposiblia, beti desafinatzen dut. Afina baldetela erakutsi deztazu. Eskerrik asko, Elena, bihotzez. Bueno, Elena, zuretzat tartetxo bat hartzen dugu, zuretzat dedikatuta, iten dozun egunero iten dozun lanagatik eta zure ausardiagatik. Benetan, mila esker. Eskerrik asko, Elena, nigan konfiatzeagaitik eta esperientzia hau bizitzeko aukera emateagaitik. Musika irakasteaz gain, musikarekin ondo pasatzen eta disfrutatzen irakatsi diguzu, eta hori ez dut inoiz ahaztuko. Erabatean zu eman zidasun konfiantza jende aurrean abesteko eta hori betirako eskertuko dizut. Eskerrik asko, Elena, azkenengo hilabete honetan lagundu deztazulako talde honen parte izaten, eta baita nire ametsa jarraitzeko eta inspirazioa sortzeko izugarrizko bidea erakutsi doztazu. Eskerrik asko. Eskuzabala. Ilusioa. Inspirazioa. Batasuna. Alaia. Atsegina. Ulerbera. Lasaia.
Inspirazioa. Konfiantzazkoa. Langilea. Musika. Bizia. Erreferentea. Ilusioa. Eta orain zer? Eskerrik asko zuei. Eskerrik asko nire familiari, nire lagunei, eta, bueno, jazta. Hau ez da, ale. Mila esker. Ben itxaso, saioa hemen amaitu beharko dugulakoan nago. Bai, Javier, arazo asko izan ditugu, eta ezinezkoa izan da saio aurrera eramatea. Baina argi daukat Eibarko koro gaztearen esentzia zein den ongi dakiela Eibarko herriak. Arazo teknikoak atzean utzi ditugula ikusita, nola amaitu dezakegu irratsaio hau? Ez dakat ideiarik ez. Musikarekin, itxaso. Zehatzago, ustekabe Eibarko bandarekin. Hauek, azkenengo diskan berreskuratutako Eibarko abesti mitiko batekin. Itxaron! Kabinatik ari dira esaten, iragarketara joan behar garela. Minutu bat, eta bueltan gaude. Eibarko abesti mitikoak faltan botatzen dituzu? Ba, ez itxaron denpora gehiago, eta erosi ustekaberen diska berria. Bertan, betiko abestien bertsio berrituak aurkituko dituzue. Eibarko koro gaztearen ahotsekin. Koliseoaren irteeran, salgai. Erosi. Beraz, amaitu behar dugu. Agur entzule maiteak. Agur, eta hurrengora arte. Zuekin, Eibar tiene su entrada. Eibar está situado a 2 palmos de la carretera. San Sebastián por el Goibar y Bilbao por el Muar. Es una villa industrial, comercial y mercantil. Tiene vía con su túnel y mucha guardia civil. Tiene vía con su túnel y mucha guardia civil.
La popular María Otaru, para vender el pescado. Vení, 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 verá, vení, 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 verá. Eibar es un pequeño pueblo industrial. La calle Elgueta Calé, camino para el cementerio, donde se construyen casas de 2 pisos y medio. La calle de Barrencale, otro punto principal, donde no puede pasarse la gente sin resbalar, donde no puede pasarse la gente sin resbalar. Venid, verá, venid, 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 verá. Eibar es un pequeño pueblo industrial. La calle Bilbao la Vieja, otro punto muy comentado, donde el gobierno alemán ha puesto el consulado. La calle de Ardanza, otro punto principal para todas las personas que se quieran suicidar, para todas las personas que se quieran suicidar. Vení, 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 verá. Vení, 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 verá. Eibar es un pequeño pueblo industrial. Es un pequeño pueblo industrial. Benetan uste zenuten horrela amaituko genuela? Azkenengo sorpresa bat dugu zuentzat. Ze sorpresa itxaso. Niri ez dit inork ezer esan. Saioak izan dituen arazo tekniko guztiak barkatzeko asmoarekin, hurrengo abestia Eibarko herriarentzat eta entzuten gaituzten guztientzat opari bezala aurkeztuko dugu. Eibarko koro gaztearen ibilbidearen parte izandakoen eskutik, Zutagarren itxaropena.
Agertzen zinen bakoitzean ez nuela behar ezer. Izate hutsak betetzen zidan gorputza. Ja gure mundu honeko gaizki eraikia izan denez. Azkenean paradisua infernu bilakatu zen. Ez dut galduko itxaropena. Bueno, hau bai izan dana, eskerrik asko etorri zarien guztioi, eskerrik asko baita ere Eibarko udalari, zelan ez hau izan da opari bat guretzat, benetan, ez dakizu eze berezizia izan dan gau hau. Eta bueno, oin aurkeztuko zuegu partaideak, lehenik eta behin, Juan Bautista Gisasola korua, txalo beroa! Zuekin, Sostoa! Txalo bero bat, baita ere, usteka berentzat! Txalo bero bat bebai, gure bandari! Angoian, atzian, teknikariak, txalo bero bat! Eta nola ez, Eibarko koro gaztea!